Rasmo bataganupan bapainang age nama poso jalohita hata ni Tuhan ibagas sadarion tapi paimaay martongko mahita lobe. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, terima kasih mabamu ibereham huban nami hosaha guluhan maho manuruson haganup lakah guluh nami sadarion. Sana perlu betongon hanami Tuhan sihol manjalo hata haguluhan nahumbamuin ase inma gabe panotap ban nami bani naman lakah kon horja nami ase sirhanami madiri nami. Amin. Taganupan na hinarga ni Tuhan Yesus Kristus at ni Tuhan na ondos bata bani sadarion ay mahumbani surat ni Apostel Paulus hubani Kuria hubani si Timotius ay ma 2 Timotius bindu 2 ayat 15 isabut sonon haringgason ma patuduhkon pabuah nabujur ho ilobi ni naibata songon sadapar horja na sotar bador na padalan kon hata hasitongan in pitor-pitor. Tahaganupan hinaholongan ibagas Tuhan Yesus hata ni Apostel Paulus on hubani si Timotius ay ketika si Paulus maringanan ibagas sada tahanan i Rome jana lang adong be harapan ni ia boy keluar dan bahkan mangguluh laho manuruskan Injil memberitahon ay hutong-tongah ni boy jolma. Jana ibagas na situasi na si songonayay Apostel Paulus manongos surat ni napaduahon use hubani si Timotius na niharapkon ni ibagas hadirion ni si Timotius Injil ay boy berlanjut hata ni naibata ay boy terus gara dan bahkan marhidorat utong-tongah ni haganup perguluhan ni sidea na juga mandopakon tertawanan halani Injil. Nah nini bani teks taon haringgason mapatuduhkon motivasi dorongan na pataridah ni si Paulus subani si Timotius ibagas haposoon ni ibagas haporsayaon na masih juga belia baru ope tapi Apostel Paulus mampahen harapan na bagal hubani ase ibagas situasi na si songon niay agepi buhay arsik-arsik tawanan si taronon na idopakon ni haposoon ni gabe ya mungkin pergumulan secara tersendiri bani tapi Paulus lah menekankan bahasa guluh ni maningon marbeda pakon ni halak naligan. Guluh ni maningon gabe usihan. Guluh ni maningon gabe contoh hubani buay bangsa naha ase buay bangsa mambotoh bahasa Kristus ay masada Tuhan na maningon si sombahon si pujion na do paluakon haganup jolma pardosa. Nah ini haringgaskon mapatuduhkon laho manyatahon bahasa goluh ni, pambahenan ni, parsauran ni, dan bahkan haganup sisi kehidupan ni maningon pataridahkon na ia ibagas Tuhan na ia mangguluh ibagas hidup ni hurni Tuhan. Jana kemudian disebut bahasa tongon ulang songon sadapar horjana tarbador. Nah pasti bapak enang kita haganupan na hinargan ni Tuhan Yesus Kristus. Apostel Paulus ketika manodo si Timotius mempersiapkan si Timotius menjadi agen firman Allah hubani buai bangsa ia do membotoh karakter ia do membotoh sifat dan bahkan mungkin latar belakang ni do may botoh ni jana ibagas situasi na si songonayay buai do HP kasoman ni Apostel Paulus na manadikon Injil na manadikon barita ni hata ni naibata halani naman dopakon arsik-arsik halani naman dopakon sitaronon tapi harapan ni Apostel Paulus subani si Timotius marbeda do iya pakon ninaligan ay taganupan na hinarga ni Tuhan ta Jesus Kristus padalan kon hata hasitongan in pitor-pitor ketika si Timotius do mamamboto hata ni naibata sitong panandayon na betul pasal kuasa hidup nyuhur di Tuhan hubani jolma pardosa ay mahoma naggabi gerak
goluh ni nalaho manogu-nogu nagabe patron bani haganup pardalanan ni goluh ni ase ulang das malembang iya humbani hatani na ibata ibagas haganup lakah goluh ni. Atau tu bapak inang kita haganupan na ahado na boy kira-kira iparimbagas ko kita ibuat kita hatani Tuhan on ibagas sadari on manipat bani horjata. Manipat bani lakahta, manipat bani lahwanta, atap nama korjahon ahapehita, ijuma, ihuta, ikantor, atap ijahape a instansi nadop ipercayahon Tuhan, gabe ingananta laho manuruskan ataupun memperoleh berkat Tuhan. Nah ibagas situasi na si songonayay hape adong tantangan, nagati muncul, nagati tubuh ibagas perdalanan ni goluta, bani parkorjanan na konayay, sipata adong tawaran-tawaran na mambahin kita untuk tidak melakukan sesuatu rombang hubani haroso ni Tuhan. Bahat tawaran-tawaran, godaan-godaan na mambahin kita tertarik untuk melakukan sesuatu hasipe ailang rombang hubani haroso ni bata. Atau tuon gabi tantangan bersama doh tong-atong-atay bagas perdalanan ni goluta. Atap sebagai perjuma peham. Atap sebagai korja kantor instansi peham, atap makorjahon atap aha peham, dan bahkan agi bagas persikolahan ni danak ni ombah. Tutulang boy terlepas kita on haganupan humbani na sinubut na konayay godaan-godaan lalaho manadik kondalan ni bata. Tapi halak na porsaya, halak na dup itodo dan bahkan halak na dup isuruh laho makorja ipohon anggur ni Tuhan, lang laho makatahon jabatan gerejawi. Lang laho makatahon jabatan kedudukan ni ibani pelayanan itong-atongah ni gereja lang. Tapi pelayan na sihol gambaran hokon adalah setiap halak na persaya. Dan bahkan mungkin ay doho maondos-ondos ni Apostol Paulus haganupan na anjalo Jesus, ia adalah memiliki tanggung jawab, ia memiliki horja na hapataridahkon haporsayaon ni ay total bani haganup pardalanan ni guluh ni. Lang bimbang lang ragu ia. Agepe tongon tawaran dunia miyay songon idahon jenges matin. Tapi lang ay mambahin ia tergoda untuk manadikon hata dan bahkan manadikon dalan ni bata. Taganupan na hinarga ni Tuhan Yesus Kristus. Ang ibanding ho kita teks o nagihilubini. Lubini teks niyang bilang taon sa Timoteus 4 ayat 7b. Nini sobot. Pasomal-somal ma dirimu makorjahon hadaulahaton. Latihlah dirimu untuk beribadah. Nah tutu Apostol Paulus juga lah pasingat kon marhitehon ni aha na sinubut ni hutong-tongah ta ibagas panorang on adalah suatu latihan na maningon terus ihorja hok kita, na maningon terus iperjuang hok kita, na maningon terus ilawan hita hisap-hisap ni daging ta, lah tetap pataridah kon identitas hapor sayaon ta, ilobi-lobi ni Tuhan na mata. Nah halanyay horjamu sadarion ketika ipukah kam izin hosa bodak panonggormu, kemudian mulai mamaruhuri tentang ahado si horja honoko sadarion, mari parlobi hita untuk Tuhan marhorja yotang hita, ase Tuhan mangurupi, ase Tuhan manogu-nogu dan bahkan mangarahkon lakahta, ase ulang simbe, ase ulang maseda, ase ulang kaho, lakahta manlembang kumbani haroso nini mata, nini sobut salinari hata ni Tuhan. Haringgas kon mapatuduh kon. Hapor sayaon identitasmu sebagai halak Kristen taridah. Marhitihon ni panghabak parsaoran. Rosi agi haganuk perdalanan di guluhmu. Sadarion. Patar rosi agi haduan. Tuhan ma manramotok kita hagadup. Menjagai manatang parguluhan ta. Asya tetap ibagas. Haroso ni mata. Martongko mahita. Tuhan terima kasih mabamu. Hatamu na do pasingat hon hanami. So nahatongon hanami Tuhan. Aseboy tetap pataridahkon. Identitas iman percaya nami age buay hamaholon. Buay tantangan na idopakok kanami bani perdalanan ni guluhon. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami tongon manipat bani sadarion. Ketika ihorjahok kanami horja nami urupiham bastuham. Aseboy gaganuk torsaga bimardalan haroso. Terima kasih mabamu Tuhan. Hidup mau kurmu mengidahkan kami. Amin.